Pintasan to'y anak ko. Kayong ingas launay ti inayayat ko amami na. Ay na. Nakaayayat to'y anak tareya. Adan anak ta, Jerry. Manayunan ng responsibilidad mo iti pamilyam. Wen, sana parikot tayo ta. Ragrag sakag ti manggad. Tapno at dati pang biyag ko kada kayo, kani baby. Agyam anak, Jerry. Nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga ama ti anak ko. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Mat. Isa ka lang ti babae ti biyag Korea. Tiag may sa alinaon ti puso kan kararwak. Ti babae nga ayatek aging gatong palbiyag ko. I love you, Rhea, asawak. Umayak man, tatang. Ay, sigaw magayam, Jerry Barok. Sumra ka. Agyaman tatang. Indagasan kayo itikan kan karne asidan nyo. Ato ni. Ay, andyan. Talaga nakasingsing pito'y manugang ko Ay na nagtaktak ka pa'y laang Jiray. Kababain. Dandani inaldaw ngay dagasan nakiti si Dag. Ay na, kanayon kumat kay baga kada kayo. No asino nagitipat patag ni Ray ang asawak, napatagmatan kanya. Iso ano niya ti papaay ko kada kwada iti anak mi, ipaay ko mutin kada kayo tatang. Ay na, agyaman Ay, sapay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanugang. Di kanto ko magbalbaliw Barok. Di ka mananagan tatang. Dito mapasamak nita. Langak lang ti agbaliw. Ta siyempre, lumakayak ton. Nga may pasigurado kada kayo. Adin to agbaliw ti ugalik tatang. Agtalin na ito, ti kinasingput ko amanugang nyo. Ni katugang ti kasarsarita ni Rhea iji sa alas Manmanotikas ka ni Jerry nga asawa anak ko. Kasingkwe nga asawa. Responsable. Nagagat lang arudan. Ay, abaw, nagsingkwet pa Wan tatang. Nagmayatan ti mangmangag ka. Saan tayo naimot di asawam? Kas di ati manugang. Iso asi ka Rhea, asi ka sum di asawam. Nung sumang pa, idasaram adagos iti meriendana. Wan tatang. Ang madi. Kasta talaga ter aramida. Maditirik na kiti mangmangag ka. Imbis sa maragsa ka na. Saan? Takas lagtib-tib bayo akmat. Adyak maawatan. Madi ay umandayok dito'y. Tapno jak mangag ti pagsarsaritan ti asawak kan ti katuganga. Jerry, apay no gumatang ka matiti cellphone mo. Kas kalapimpiman ang tawang pa'y cellphone mo. Sana na masapol dahi ta kanyak. Imbis nga igatang ko iti cellphone, paggatang mo langan iti daya por ti anak ta. Adamat na kita nalaka cellphone? Tapno adamat pang kuntakakan ka ano kasi nga agbibiyahe ka. Ay na, saan na masapol dahi ta bakit? Sana bali, taon time mati panagawid ko dito balay. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. Ustumot kit di ter aramidam Jiray. Tanong maminsan, sulisog ti cellphone. Apay kunam. Ha? Apay tatang? Sulisog lang day ta iti chicks. Ha? Kitaman di manugang ni pare Bintong. Cellphone mo lang nagamamuan day di kabit na. Apoon tinagap-apaan da nga agasawa. Depende mo't siguro dahi tan iti agaramat iti cellphone tatang. Saan mo't nga amin nga gusar iti cellphone? Kahit mailawan. Basta. Kasta nga ben, ti kapaliiwak. Iswa siya, Diyan lapagan ano ti cellphone. Ta mga mailaw anak tupay. Nga uray balo akon. Ang na igatangan da kayak kao. Ha? Ay, kaya tiya. Igatangan kayo, ano kaya tiya? Uray dagi tayo lalakain la cellphone, tatang. Ay, kuuwi na. Uray niya ditan. Ay, ilibre na lang arudan. Nagpiliak pa lang sambutan na. Noon niya tiyag tao dita kaunggam nga regalom kanya. Si pupuso ka mga awat. Jiray, manugang kao. Nabang-aranak pa yan nakadigos, bakit? Ni, itaman pa ang nagdigos ka, katrabiin. Punuto na nga rod. Naka-uniforme ka man mo iti uniforme ti taxi driver. Agbiyahe kay supay. Pati rabi Una, manipod ita. Ag 24 hours ako nang agbiyahe bakit?
Isupay ti birok ko. Anya? Ay, unay daytan. Awan ina namon ano kasta. Anya nga rog nga, agano sa ka. Tas anak mo, nagpadi ba kay? Ay, nasaanan. Di mo kumamot ang buson tabagim Agi na nakakit din. Sana pa si katrabaho. Masapo lang makaurnong tabakit. Tani, lumakayak ton. Sayang ti kinapigsak no sa anak nga gagawa. Ti birok ko ital daw, iso ti gastusan tayo ti anak ta. Ti matbirok ko iti rabi iso ti idulin ko. Tapno dama makuna savings ta Ay na, an-anwam nga itado akwartan agsakit kan tumatan. Uri saan ko man. Basta, bye-bye anak ka di. Di ka madanagan. Pag vitamina, tapno napigsa ka na yun. Bakit? Agyaman na, Jerry, mahal. Makadanakan iti agpatpat na. Imbagak matankan ka. Amin nakid dawam, ipay ko. Kabalak laki di. Kukuha na ka jay asawam iti aldaw. Kukuha ka mat iti rabi, mahal. Wala. No kwintana na imbag. Adalo pa iti oras mo kanya ka. Nganti asawak. Ta siyempre, agpasadak iti aldaw. Agkita kami lang iti asawak no mapanak mangal daw di balay mi. Impambar ko ngamin ngagpasadak iti rabi nga oresan mo. O sige, tapno di namat kun kuno. Ken tapno saan amakadlaw. Sige, ipabulod ka mat asag paminsan. Uray once a week lang. Anya? Pilya ka talaga. No kasta, saan ka maturugay? Ay, awan inanamon no kasta, Jiray. Kapilitan na tatang. Talaga kasta, no kayat mo aguminawat ti pamilya. Ha? Ay, nakaasi ka ba, Jerry Barhok? Awan inanamon. Ay, agore ka man. Kasla lumuklok magkamay. Ha? Kasla saan ka mga mapuy-puyatan? Kasla map-map na kamat itituraw. Saan mo't namadlaw ang mapuy-puyatan ka? Ay, kwa. Ado nga ron ti agkunkuna, hiyang ko kano ti agpuyat, lumukmugak. Kan may isa, agbit-bitamina ngamin tatang. Kumplito ak iti bitamina. 2 klase ti bitamina. Ha? Ay, kasta. Ay, kumayat ang araw. Oh, atuin tinapasada kiti nagmalabakit. Agyaman na, klakay. Jakon iti ti mapaspasada kiti rabi bakit Ta iso ti savings ta. Wen. Ay. Adamot lata ilaslasin ko a savings ta iti matmatgadam. Iso ano mabalin? Uri di kan agpasada iti rabi tani. Awan inanamon. Ay na, napigsa ti asawan bakit? Awan ti rumbang pagdanagam. Napigsa ka pa'y ita, ta syempre ka ubing ang pailaang. Ngam ka sa nun, numaurnungan ka iti puyat kan banog. At dan tulataal daw apa nag-surrender ti bagim Unay ka ti asawa kun. Di ka kadagdandanag. Kas makita mo ta, napigsaak. Mayat ti pamagi. Sa anak to ngagsakit, Ria. Agyaman na, tadakan. Naawat mo ka diti text ko, ken ka? Wen, ginatang konta yung text mo, akayat mo akanan. O ha, agyaman na. O ala, sumrag kan man. Thank you, mahal. Aging ka dita. Kat saan pa'y lang amo di asawam ti kaadat cellphone mo? Saan? Kanayon na nakasilent yung cellphone ko, aloha. Nakabulsalatan kanyak. Kasanoon no ag-text, no umawagakan ka. Kasano ang mga mo? Siyempre, naka-vibrate, mahal. Apa ika pa, oy? Talaga wise ka, Jerry. Siyempre, siyak pa iti ko na. Kwartam. Pasensya ka na. Saan una dakil ti might ited ko kan ka? Okay lang kanyak, Jerry. Tinapatag, kanayon ang makitkita ka. Kan awan mati pampanunutak apagastusak. Si kamat ti agbaybayad iti abang ko dito kasera. Si kamat ti gumatgatang iti taraon ko. Iso nga okay lang. Yamanag lata numano ti maitad mo. Ay, agyaman ka. Talaga man nakawat ka, aloha. Amok mami no kasano ti rigat mo, Jerry. Iso ano anya ti maitad mo kanya? Isulatan. Sa anak nga agsapul iti saan mo matama ipaay. Tama asya nakan ka. Agyaman mahal. Kuma,
maadaan iti anak. Ha? Oh, apay. Di mo kaya ti maadaan iti anak. Kwa, numabalin kayo orasan ko man. Tadamutin anak ko kanira yung asawa. Kan ko na ngam siya ngay. Kaya't kumati maadaan iti anak. Iso ang maadaan ta kuman, Jerry. Tapno adamatin mako na alinglingay ta. Ay, nadadalti man manihok at taksi bakit. Sa anak ngagpasada ita. Ay, agyaman nak. Nay, apaya kasla, pakaragsakan pa iti pan nakadadalti lugan? Agwa, sana kasta. Agyaman ako nak, tamakainan na kamutlaangan. Idandanakan ka ngamin. Iso ahos tumat, tapno makainan na ka. Ingkanto patarimaan iji siya. Tapno makainan na kamutan. Ibatim ijayan tilugan mo. Ay, uwi man. Ay, barang maisang bot, paginggat malaw. Tani, agpasadak man inton rabi ay. Jerry, lakay, awawir man biit ni baby. Tagdalusak dito balay, tani. Jak na sangsango, tadi namat kaya tagpay diso. Sige. Iyag mo rin ti anak ta. Umay ka, anak ko. Come to daddy. Sige, baka muka pa ilang arod kan kwa na Dito'y kayo lang sa alas, taunak, tagdalo si Jessilid. Nalpaskan ba kahit? Ubang man ti anak ta, tagdigo sak. Nala, yag mo nga rutin. Nala, umay ka na nakuwan. Ay, dagaan na, kisungag digo sa amampay. Nala, uminom ka man pa'y gaya manak ko. Ado ti danom. Ay na, tinipay mo mutan ti danom mo. Ay na, naibaglakit din ta plastik abaso tinangikak iti danom. Akin cellphone iti agun-uni. Jerry! Cellphone mo jagun-uni? Andang sa mo tawag. Sung bata ko, ang tama nga na emergency. Ay, ka, saan? Siya ko timagsumbak bakit? Anay ko, nagalis. Anay ko, anay. Api ngamin atin maray ka. Anay. Katsak pa'y napunasan tinaibol lang adanom. Anay ko, nagsakit tisikat ko. Anay, yak makatadar. Hala, umay kan. Tulungan ka na tumakder. Anay ko, nagsakit. Yak kabaylan, anay. Madinsamot di pa nagdisutisikat mo. Tinasayat. Mga yabak iti kadwa ka mang bagkatkan ka. Tay-taray da ka langin di ospital. Ni, umawag man ang dayto a caller. Sino nga ta dayto aya? Numero mo tagparparang. Awan na kasi banagan na. Sungbatak man laangan. Hello? Sino dayto eh? Sika, asino ka? Siyak ti asawa ni Jerry. Anyat masapul mo iti asawa. Di ka agbalin ang makasarili. Asawa ta ko na. Tadwa ta nga asawa na. Itad mo kan kuha na ti cellphone, takayat ko akasarita. Diyak nga minan mauray ti parang sarungkar na kanya. Dadi ti hospital ni Jerry. No kaya't mamakita. Umay ka dito itamot laang. Tauray pa dawat kon kan ka. Apay nga ta dito. Basta umay ka. Tapno mamam. O sige. Anya nga ospital ti ayan nyo. Ibagam, umayak adagos. Apay nga da ka dito ospital. Aloha. Nakaamuham nga da ka dito eh. Jay original nga asawam. Anya? Apay, anyat na pasamak kan ka. Nadisgrasya nga rod. Ada na fracture ato lang iti sikat ko. Kat jakon makapag na. Anya? Saan kan nga agimbag? Kastamon aging gat-inggana? Agimbag ak tumutlakan o. Mabayhag sakto agimbag. Anya? O sige, mapanakon. Tadapay gayam lakad ko. O, ibati kong dagito'y prutas dito'y. Agpaimbag ka, Jerry. Pasensya ka na. Jak pa ilang makapan iti dagos mo. Di mon problema anday ta. Gaputas sinaan kan. Agsinatan. Ta ipamay samon ti atensyon mo iti pamilyam. Anya? Raya, asawa, pakawanan na ko ma.
Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak, Jerry. Limod gaya malipliputan na. Pakawanan na ko, ma. Impay ko amin na pamatag, kan panangasikasukan kang asawak. Awan na mo ka nagkurangakan kang mapay ang aramid mo tinanglipot kanyak, Jerry. Aklunak. Nailawanak. Nasulisugak. Kan may isa sininaan ako ni Aloha. Nagsina kami. Kapilitan na sinaanakan. Tasaan ka na makabaal, Jerry? Rhea. No sana napasamak ti kastakan ka. Nalapit. Agtultuloy ti panang lukloko yu kanyak. Isu siguro na ipalubos na napasamak ti kasta. Tapno sinaanakan ti babaim kat may sardang matan ti panang liplipot yu kanyak. Ayatan ka, Rhea. At pakawanan na ko, ma. Ayatan ka, mat. Isu mapakawan ka. Nasakit ti naramid mo ngam ruming baulat na ti asikan kagapoy ti kasta nagbanagam. No sa bali lang at ang asawa, nalabit, pinanawan na kan. Tano panunutan na naimbag. Sana kas ka rin na timang lipat kan mangawat iti naramid mo. Ngami karikatak, Jerry. Pilitak nga iwagsi ti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak. Nagtanok ka nga gayat, Rhea. Agyaman ak unay. Ikarigatak tagimbag. Tapno masulnitak, dagiti nagkurangakan ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.